ngalak senduk bipere kulaku ngakana tajin tika andina ore resmi mare kabi ngambek motor partelon entar ka pasar topote pacaran 3 taun pas etina alake tak melo Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. Ngalak senduk bipere kulaku ngakana tajin tika andina oreng resmi mare kabin bule tak milo nangka tapi milo ketana ate rasana loka kabesti kabik lakena. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. Ngambek motor partelon toron pasar topote pacaran 3 taun pas etina alake kade pernyare kore lampu materi beri ate rasa-rasake ecoko joreng bini. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi. Entar songai di indi resore entara manceng eka koros kageri tika engala oreng ka pasar numpak motor belea cukup jakalan ate rasana ancor gedi-gedi kamon bekalan. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu
aja koncengannya bedu ibu Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man salla salawatullahi alaihi wa yanalul baraka kullu man shalla alaihi wa yanalul baraka kullu man shalla alaihi. Ikuti kata hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hering de Bapak Sadik terjugan Bapak Haji Nur Muhammad hering areng sareng katas panggung katas kuadi Madura Indah Madura Indah terjugan de tantaritan si bedi apareng Pangesto de taretan si kedua Kika Dinto tak mabiongke dari baba takok Madura Indah badani baba deki maksudnya takok rempak gitu. Ngereng Pak Haji Nur sareng Bapak Sadik ngatore acecer sareng mempelai berdua satu tembang lagu timangan aduh lagi kita semua bersama hadirnya Ustaz Abdur Rahman. Terjugan tantaritan dari Bapak Haji Nur Kika Dito, Haji Mas Duri, Haji Mas Odi sareng Bapak Kadi Sudiro, Bapak Tari Haji Paidi terjugan taritan asrama, Bapak Garib sareng Bapak Saleh, Pak Hoski, Bapak Karno, Bapak Mustafa terjugan Bapak Kahar. Tak lupa juga dari grup Tak Sokaso taritan Abu Bakar terjugan Bapak Suada minangka koordinator, taritan Ridwan terjugan taritan Zahiruddin minangka bakil epon, terjugan Bapak Tulin, Bapak Salamat sareng taritan Suri. Moga sareng cakan cagumuna satu tembang lagu timangan. Duh angin depaaki salam kerong Masya Allah doanya dek Bapak Haji Nur Muhammad salam dek Haji Saani Haji Siani juga dek tretan sateje satu tebak tebakan dua lagi Bapak Sandik nikah pisanan Ibu Rojis pisan binina Bapak Sandik nikah pisanan
Ibu Rojis pisan bini nah are mangkin tantona bunga apol kompol dusa tejela are mangkin tantona bunga gelar nyala mati rana masih bersama tinggal juga ada Rama Iyana Fidasoti Madura Indah Dekorasi Sallallahu Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersama Mati Audio terima kasih juga ada Ramayana Madura Indah Dekorasi Matur Sebah Duun terima kasih. Tretan Mail dari Al-Bustani An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu motor sakalangkong terjukan tretan salamet segenap kullu man sallallahu alaihi. Terima kasih Mas Salamet Tretan Abu Bakar terjukan Bapak dari Monggo Mentor sakalangkong Tretan Pak Il juga Sebah Duun terima kasih Bapak Asrama Matur sakalangkong Matur sakalangkong Kula bekil dari tuan rumana Bapak Nur nikah asmana Matur sakalangkong Kula bekil dari tuan rumana Bapak Haji Nur nikah asmana Ibu Siani nikah rajina Salam hormat dan sadejena Ibu Siani nikah rajina Salam hormat dan sadejena Bapak Haji Masduri terjukan tretan Abu Bakar sareng Bapak dari Bapak Ridwan Matur sakalangkong Tullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi bersama hukum muda Matur sakalangkong Bapak Garib juga Muhammad Abu Bakar Bapak Asrama terima kasih Bapak Asrama Bapak Sadiq nikah pisana Ibu Rojis pisan binina Bapak Sadiq nikah pisana Ibu Rojis pisan binina Are makin tantona bunga gelarnya lamet tipotere Bapak Garib Matur sakalangkung tantona bunga gelarnya lamet tipotere Nabi sallallahu Bapak Garib oh Inawi terjuga Nabi Bapak Haji Abu Bakar Bapak Abu Bakar kullu man shalla alaihi
Joko Tingkir Wali Jawa uriti Sunan Kalijaga wis matur ing Swantara dadi wali dadi raja dadi wali dadi raja Joko Tingkir Wali Jawa uriti Sunan Kalijaga wis matur ing Swantara dadi wali dadi raja dadi wali dadi raja salatullah wassalamullah ala toga rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billadhi ya rasulillah Tuan rumah are wangen duce bungana awal kompol sadejana motor sakalametina potona nyala metina potona Bapak Cinor tuan rumah aja siani di Karacina are wangen duce bungana awal kompol tantare tanah Ampul kumpul tantane tanda salatullah salamullah Bapak Haji Nur Muhammad Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna billah Jakarta Rasulillah wa kulli mujahidin Bapak Suri Menaga Mantan Karja Matur sakalangkung terus Bada karya Nadi Bapak Sadik Keruak di sana Bapak Sadik orang aja gendengan sekaulan terwoninga alam bolong sarang kumuna alam bolong sarang kumuna Bapak Sadik Keruak di sana orang adu cek gendengan Dela gendeng banyak obengan Dakan jagung adu mintaan Kajen ebuan tak panbona Mas Rifki salon motor salon bos Jakarta Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah bi ahli badri ya Allah matur sakalangkung Mas Rifki bos Jakarta alon-alon matur sakalangkung Bapak Haji Nur Bapak Rumi nyaman modet di pangan tanahnya rogi
kaso montek di pangan tanah rongi 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 mon perak buta alamat. Sipadon terima kasih buat masnya terjun bersama Ramayana Omat tinggal audio Madura Indah. Terima kasih. Terjukan Tretan Bibi saat mangken sudah hadir. Pesan dari kakak jagung munang depangan tansikan dua sepapun keluarga marokon dalam hati. Tretan Bibi Bapak Ruhni terjukan Tretan Aski marokon dalam hati. Nyaman 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 Bapak Ridwan nyaman nyaman montek di pangan tanah Rogi 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 mon perak buta terjukan Tretan Mas Odi bersama Majelis Islami salawat Allah jadi kumuna Ramayana Bahir matinggal asik Madura Indah dekorasi Pak Jinor Bapak Asrama ampun ngirim orang ngadu mati perjukena sekakong dek sadejena antara temro guruna. Bapak Asrama du ampun ngirim orang ngadu mati perjukena apa tidu cegentena samudra tetu sebaroka. nyaman 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 montek di pangan tanah rogi 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 mon perak buta alamat. Bapak Ridwan jauh-jauh saya sangat berakhir. Harus juga Tretan Mas Tony Motor sakalaku harus juga Kakanda Dayak monggo. terima kasih. Nabi sallallahu alaihi salawatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa ya nabi Ibu Haji kullu man sallallahu alaihi wa ya nabi barakah Bapak Haji Nur Muhammad. Bapak Haji Nur Muhammad juga Ibu Zaimah Sallu alaihi salawatullah alaihi wa yarul barakah kullu man Motor sakalaku Bapak Haji Nur Muhammad. lul barakah kullu man Bapak Suada manakah ketua dari Tak Sokaso. Salamnya dari Abdina Majelis Salawat Allah jadi Erik kumuna Bapak Suada Allah Bapak Suada ampun kantor Bapak Suada Jakarta
Masya Allah. Suada duh edima Eanto sabijakan Arya Bapak Suada. Motor sekelakon. Soka soman terkeje Are makin duci bunga Motor sekelakon. Soka soman terkeje Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man Matur sekelakon. yanalul barakah kullu man shalla alaihi Bapak Suada juga Ketua dari Mas Nulo Motor sekelakon atas Bapak Reka juga Bapak Suada Sakso Kaso Bapak Mas Ruto juga motor sekelakon Raja Sawer Sekelakon. Bina keluarga Bisan Bapak Satik. Sakso Kaso persatuan Bapak Suada pimpinan Sakso Kaso persatuan Bapak Suada pimpinan Saya kira lupa ceculu ke Samo ke tetap ceje Saya tak lupa ceculu ke Samo ke tetap ceje Bapak Tari juga motor sekelakon Salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla Bapak Haji Nur Muhammad Bede Ramayana ruang syutingnya bagus om kumun oleh Bapak Atramu tak katinggalan dari pencer kalong buana ada tinggal ruang asana Ramayana ruang syutingnya Madura indah dekorasina apol kompol sa sejena Nabi sallu alaihi Haji Nur Muhammad Nabi sallu alaihi Matur salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi wa yanalul barakah Matur kullu man shalla alaihi. Apa nikah kabedeena Eki dari Jakarta kumona Sapa nikah kabedeena dari Jakarta kumona Kajepot gudana mira salah lopot nyoon sapora Kajepot gudana mira salah lopot nyoon sapora Nabi sallu alaihi salawatullah terakhir dari kami bagi Bapak Marzuki Kumpuna Haji Nur Muhammad kullu man shalla alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Lanjut Sekelangkong Eki Oh beda boleh Om Jepon Eki Kini Sedin apa? Ah? Bada boleh aneh kan tambahan nih Tambahan Cepon Haji Nur tambahan bersama Haji Nur Tekeban Rumah Sakadinto motor sekelangkong atas pamereka jenis stage satu tembang terakhir benaka tembang tambahan Cepon Haji Nur. dan juga ini tembang pamitan kita ya. Mohon maaf Ramayana dan juga Mat tinggal terjuket masyarakat Kolpo Nyon Sabora gitu. Assalatullah salamullah
ala toha Rasulillah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Kami ucapkan terima kasih buat semuanya keluarga besar Bapak Haji Nur Muhammad terjukan Ibu Haja Siani bersama biasa Bapak Sadik terjukan Bu Siti bersama mempelai berdua Mas Rajin terjukan Pak Sofi motor Sakalangkong Nyoon amida toan rumah Bapak Haji An-Nur nikah Bapak Haji Asmana Nyoon amida toan Nyoon rumah amit Bapak Haji Bapak Nur Haji motor An-Nur Sakalangkong nikah Asmana Hadraku muna Palemana Bapak Haji Nur Sana lopot nyoon sapora Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Turunkan salamnya buat koordinator kami saat paket yang mulia Bapak Muniri Sekar Sok Bumi bersama Istana Tak Sokaso Bapak Suanta mereka ke Tua Epon. Turunkan salamnya buat Retan Selamat ya. Juga ada Bapak Tuli Motor Sakalangkung atas saja sampun ibarat gini abdida Pak Haji An-Nur sareng keluargana Amoga sehat edelem Amin ya rabbal alamin. Pak Haji An-Nur sareng keluargana Amoga sehat edelem dina Mon bede acara susulan Cek sampai lompat Mon cengkung mona Salatullah Motor Sakalangkung Bu Siti salamullah ala toha Rasulillah. Masnya terima kasih subhanun ya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tujukan salamnya buat Bapak Garib ya, salam bagian motor Sakalangkung atas partisipator Bapak Karno, Bapak Sali, Bapak Skor, tujukan Bapak Kahar, Haji Mas Duri, tujukan Haji Mas Odi, Bapak Dari, Haji Baidi, Asrama Setajana. Nyaman ongku dua sana Mantinggal audio. Nikahnya mana Nyaman ongku dua sana Tinggal audio nikahnya mana Tinggal audio. Ramayana Roa Soti
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah ala toha Rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Motor sekalangkung, kong langkung dari semuanya Bapak Haji Nur Muhammad terjukan Haja Siani. Kalau kong biabisan Bapak Sadik terjukan Bu Sinti saat makin. Bapak ringan terjadi tantaretan terbodoh motor sekalangkung.